Khatkhati Digambar Jain mandir along kachonghu dama abangphu Khatkhati raikom saiki ariden kachingna. Lapen hormu hortars tame long ponsi police tumari deng nonamat bipon koklo. Birta ke long ponatengke Khatkhati police station ke parlo Khatkhati Digambar Jain mandir along yedamtang pai ni phaing ko reser ke parni mandir along arnamakum nim penchenglo tangkanta inghupon etlo. Lasuputha Khatkhati police station along lamhoi pidamsi case number 892925 under section 305A 305D BNS Pabon Pondo. Lasuputha Khatkhati raikom saiki tumpen kiri tarli pasai deng ponsi chitini phai ke thomani laso mandira long ka chonghu dam abangphu aphan nep ingnang pondonglo. Lasi mandira long kardom pon akumdin ser laben tangka anta ingnama jolong kipatu dam along an raikom saiki laben ka chonghu be ka bangphu pensi paklang ponthulo. Mandira long ka chonghu dam abangphu men Mohammed Najamul Hake Murigaon sorpusi pangthek bon. Bukajan penanantirang karbing long lai.